Oh hey tu na hianin is piling le kebran in kara kan oma buizawa zaina sunlu khala ome ti hianin assign hi kan muzi maya han tlo tak tak hi kan ne ngai lawa ma se hei han kal china an lo tara wai main lo hum hala hetilai step a hian kan chawa kongpui tangin pan chawa ngai ni veilam panga ti chuanin han chawa hei tia chhuwa chawa hianin rest house ang chi hei cholbuk ang chi kha an lo sa a hetila hian zun in a awm bawk a he lai hi zun in ani a tin buizawa zaina sunlu chu hei ni ta ni mai hei ni ta ni hei buizawa zaina sunlu chu ni ta kal theila dan soi tamai mai la tengi ni atak tak original ang chi te kha chu om to khem lo mai the ma se khami chikal zel te po ni chu hai hi an ti chu ta ni bui zo wa kha an noi he na za ya an na he hai ni la atil ar ti ni zai thiam mel khap maya an na hi til ar ti ni hei sun lu asun lukong po hi upat to tel khup maya chokda chu ni yan hai hi mizo history a om bereng thin bui zawa zai thiam khami zai na sun lukong an na atil ar an ti kha ani ti chuanin i hai han lakwal zelila ti khianin an na te khi om thei manglawa tian hum hala hei maya ni a hei kan tho pui pa ani a ti chuanin hei khu lai khu kong pui hei kong pui kha ni ta ni highway number 150 kha ni ta a hei sunlu kong dang te po oma ma se helai hi chu hei khai amoi ngang maya nal ngang mai kan du tok phatak kha buizawa zaina sunlu kan tlo thei ta chu an lo thei na chan chin tlang pui chu ni hei buizawa zaina sunlu hei hung that bi khi mo